Nilitum isihini alam revision mate klardak pen pacini ya pan rat pan. Masolam pini ke tanji pansil tung cinglom lo. Alam bangke nang litum cini lo. Inut bahini amoni datum. Jitu amoni tum niki development aning hang he. Tangkale wanji puta kroy kre. Alang litum rat pan kai kes tame. Akaprek atuar prek atrong. Kaprek alam si alang litum rong aju tame las pans tame ke than pon alang litum pacu bay pon ulo. Lazini litum puingtung lah hai amuni datum pan rada pan ke pacu bay ke ingpon nangko. Bini litum kar benglong inut misen lapen aning kimi pen kar benglong rada pan mon sam tu nangji cingthur nangji ilitum ke mang setame emprek talong nangji pusi alang li inut ingtangra kamunit litum aman gitu hai doktor tuirang longhang alang li kaduk kawe adhorong upe ajati upe alang li la karbiang long ko som si ke paklar ponjima pacingkur ponjima emprek long jima halap suputai alang li patai kacing wai pon patai alang li pangrum lapen seminars tame alang li pon lo lapen workshops tame alang li pon lo lapen radapan tame lamthea di pon lo kasi lason amunit alang li mesen lapen exer amunit pan si alang itu mo bangke kai kita ke kham ke lake kumat tum lo ke kham ke bulutang ke jong dak similu episel sia tum helu alang litun ke tangka tanang ne development tanang ne flyover ta opos dun ba kupine kunane claim ji padalang litun kai ke ta opos dun lasi lason no bangke ilitum ratta royune non ethelam 125th amendment bill bangke mukliar ladak ning tum ko bakhan paklar dakko tame nili puji bang lahalo India a constitution mate India a sarkar central government punon state government punon ba kapre kalong punon India ke solai ke isya purudu tangka purudu halaswa tangka puruke isi amen kirlo mate isi apai ki pilo lake 280 hala dak pensi article 280 lasi hadak pensi central government tumstame kopine ke nangja sonan ta tangka poisa la entulo ba state government stame ba kapre ke hinstame ba ili tumda kaching kur konstame jo halasu apuru pensi pe a sarkar tumstame ken lasi non isi alam ili tum ladak ronga sarame gitu ili tum non parbe traditional council selam bomlo mate selam etlo laswa tangka ilitum ki wanji guna pelo article 2 itu la sironga sarame itum stame alang litum kuan lone nengkan kep krepo kachong hong aneng cipan neng ding de alang litum rong rup pacing thurja pan aneng hang kuna pelo tangka kelongko lasi halatsu isi tangka ki wanji labangso ang 4 kaciet lake 200 article 280 ben lagi central government bustame state government bustame ba non ini tum stame tangkajong sinanggi bulotangke rong rupa cing turji bulotangke ilitum article lasi non ilitum traditional council stame non seng etlo rong asar tum stame wan lone aning chit he wan lone alang ilitum aning akha lahai stame tadak pensi ilitum achudun ko lalo labenaru adun thu bang lahalo non hejong ilitum difualong isi workshop dulu hala su workshop along stame amen punang kokko ake hai jai kathar alang li isi kaning jedu nang litum hoitu kasop video clip nang litum mulang tame alang li kipu ke lahalo je India president stame ilitum 6 sidul afan ke 6 sidul hang interfere lake kwan top paragraph 14 along sikitok kusip sita nang litum haladak 6 sidul constitutional langnon paragraph 14 along kipuke lake council along jungsi
kupine ki chok che doko ulotang ke Ladakh Asia Commission isengjit panchok. Ladakh India President le Ladakh interfere mande Ladakh ham ke Ladakh lason le ketok kali. Ngasi stame lang pamitu constitution no bangke kachile makam kali cipenang akam kali rat aphan khan paminangi lar dak pen ahok pet pen mislead nang ne misguide nang ne lasi hala subang nang litum lang paminon constitution along paragraph 14 along kupis ke tokma nang litum lang thutha lale nang litum rat aphan khan pamit lalo lapen adun subang lalo non ilitum Karbi Anglong lapuan monsam gidulo lapen Karbi Anglong ilitum kacing thura na thuta pa prangulo ilitum Ladakh inut hekser mate aneng kihang pami aneng kimi pami pen alangli Karbi Anglong Karbi Akhe pan amina thur tut ajada kam stame ki claim dali nabang pu akihai Dr. Tuliram Mohang alangli development chot kali alangli autonomous state anatuan stame kaprek party kaprek asong dumhan pangrum si abatrai alangli chingwai chingsai koson si palong jima non stame alangli tum BGR alam puthak sta SLC punon kaprek atum punon alangli tum pinang anke laso pacar boje fan stame lang tum bor ilo sita pini nali tum lang non dada ilitum make hai Dr. Tuliram Ronghang pini amina namsi BGR along lelong kunat si haladak khali duma kunat si haladak munit kabe mahala swadi malong alang lipini flex tar damlo BGR along le Ladakh election seraku election po haladak nang litum lang kame pini lo lake latest lo lake non lo to dap alang ni dam amina si hadak flex tame benars tame alang li sikitar dam ki somda lasi lasona CM ke kumaini aprang da duma nang litum theglong ma heglong le aru FSLC etum alang litum pulo je development tang ho ba hemprek tang ho pu alang litum kupilo ki claim ande to hemprek alam ake hai je kathar ni litum jakas tok sotame alang li fansi ni litum tek alang li si main negotiator chief lo alang li si te hala suhut alang li pachun thek the si alang li ja kasalong pen ki karlo te nona bang alang li la FSLC along pen alang li koson si ki pachun thek ji koson si claim thek ji hala so bang owe kimia tum rata tum upilo ne ti ti bola nili tum pek de lola so stame alang li si thek se re se da muni bon kusi alang li phan nili tum ning chi theulo lapuan nili tum kachisong alang li phan chief negotiator pekdet na napi alang li halat stame paksi gang det lapen kat jui lasi ron along pen ki kat le ko som si don le aru kachisong pen hemprek ki palong ni buke ning chi thepo lasi la bangda nili tum isi doubt do ko lasi aisus do lasi non nili tum alang li tum taninge po mo nili ta ninge tu po lasi do pot taninge na press meet along kehang penale tuna chitong na post ang kansi JP is carving long ahin pen nalet wapan chorolo basi dilintung pini da press meet obi posi ipadoma botante ilitung carving long arat atum rat thupak pen kachisong apor huta dulo MOU an kachit pen hitung 1 pilo 30 department na tapen lasong bong pen hili kaman pen kachisong pen 2011 pen chenglo UPDS ahun MOS 1 lapen non last MOS 2 laso chisong bong bangbong andeng nang lelo kasi nona bangke nakachisong tang amokha rat thur pak lapen Ladakh Carbon long sudak pen kachisong
laso amokha kichunji doana aharmu kipachun ponje pak matang te bikhek itum Carbing Law Autonomous Council 6 Sidul Ajakong an susekipang tang ponje pak Carbing Law Autonomous Council Team Carbing Law Chief Dr. Tirang Ronghang Sar Japonsi 6 Sidul kedoan council atumaphan tanggul si council care along asiem bencenglo pinangan alada kacitong pen cugidam tang la MOS along kacitok amukha akor pen kipachun ponje aphan la soke klempon dilhirong so pialong ram pen kachingwai dam dulu klase halada ka bangke la article 125 amendment dikhek la sok uthak pensi prabjin ben pachung nai walam pensi damlo sita ladak pinangan atuma bangke laso uthak ulta interpretation ki pido nilitum kachini dun nai bangke la hello MOS 1 pulote la bangke UPD satu hile kaman pen chenglo anchot kali abhi latum overgrown bandet pen papa seng si rap pen pinangan chingwai chingsai karjun lo teng lo pulote la MOS 1 ke chitok jia pan along sita pinangan intellectual atuma panta karjupon saison ken pon la pusan tulo sta hala bangso hut ili tum pinan ka chiton pen saison ke long pen la soteng pen si agreement la sotin lo konani ke ledam di pachat hala banget chota hai sita jong si la sopen up ki ako don dotulo song trok atum tame latum sita hile kaman cibisi rat pen sorkar pen kaching wai samjin pen ke dolong dia pan monsam ke dolong dia pan lapuson ilitum thek long lo la soteng pen si ilitum kenang so prabjin pen kipachun nai pulo tangte pololo si tum klempo nai ma wala man ke non itum pangcheng pon lo sita adhe ka 125 amendment notice ladak tribal apan ke laisa mawi ka interfere kapre la sondo la sila soputha ang ton pen itum kipa brief ponje phan ke chengsineli alang li bijoy phansi han pachini phansi chenglo la pen dak spokesperson do ando BJP do ando masa pinangan phan padoji la sila alang li pumpele pangcheng konang la pen klempon tula bangenda panchet bina andi koson si laso interpretation ulta ke claim den jong si panchet nang nilo pulo tangde article 243 t ben nakalido itu mangke panchet kalidat nai kusi itu matangka direct funding ke man mangke article 280 tong pensi itumke puna pensi ang thora towar si wanang put bangsi tune non da dambong lo lasu ka implement na panjong si akapa siksak duko lasu yung si duko pulo de lake against the 60 lo against the autonomous state lo ati autonomous state kilom ti phan isi mai state itum deng bom nei kusi pulo lasi ne ka isi kar jukang tung bangke APHLC tum phan kar jukang tung bang la lo je ki wan an bangke MOU te autonomous state kalilang sita itum running bill gupen 30 department banlo pini ajakong malo dolang council ajakong ke itum long si dolo la pension da non MOS long ta konani pakki nei dukok ta sta MOS long ki wang ji anda 62 pana jakong ni pipanlo kati bok mucho autonomous state apanlo isi ajakong wan dom ke wan an itum khang dum ro ulote lagente kumat against lo 62 la against lo autonomous state against lo karbia khe karbing lo rat against lo lasi ilituma ke wan an ke kwan ma ke wan thek wan nang sa dak pen power ke pon ko fansi tu ki pudu nai te laso di long bangke alang tu interpretation bangke lage totally chok che dado lasi lason pulo tangte ilitum kardinai ke jai gathar amitha mata jaka salam eklang rokti jaka salong ke tok salong ne time against an inje solam tok salong nang lituma thengno sipulo nilitum jero lo sidulo hala sud argument lo je alang litumang ke tok salong positive discussion pilo pulote media tumar dikate positive possible ko stay aphilas ke agreement of that te alang ni mithang ki ja ko na leaders ninke
agreement na may pin power ekta da bang theki da tulote bang ke bang pan khang no ke chok chilo te bipot ma ili tum dona CM bang ke non het jones ta na hokta asam lo asip bat be pin pen STC MLA city baner lo lage ki bat lo mati lata churu nang ko non lahe direct funding alam ke bang pen akwa lang interpretation to lang mo ta ningjilo mane paragraph 14 ating pen bang ke itu ma council ke lana ja kong thilo lage president of India ta interfere ni ante article 14 alam nang litung lang tha article the paragraph 14 along pulo langdam lo pulo te hala dak bangke governor si alangli commission ka bahaya pa jo si council lo kopina chok chider padat do pulo tente hala so phan commission phan ka kopine inquiry nei kopine la so corruption do ko khenten pulo te hala so ka pa commission ka bahaya phan si hala so paragraph 14 long bange gitu sita alangli bangke aku la so puthak bangke lake kunal lo kaningje parnisi ladak ere tokso long Carbing long intellectual do ana long ka chingrum long si rada thing mo wali dar do an ki thik kire thing mo do ana long si alang li ke than tika pamang hutikang pro lason ma sipute alang li bangke ami thanga question bang alang than tika lo bang gardu question na thakte aku lancho takalila alang li bangke la kadu kabe kaning je lam ardu tikang ki madam lason lo pulote hala itun autonomous state ki palong je aphan atwar kiri autonomous state of Han ki palong ni Han bangke party dhorom khei jipna nelo united ale tum claim na lapen vote ka chohan chok ke chok chilo palang ka approach na so tuwar bangkente ki kroima ki kroi kente la aleng li dam jui pulote la si bula so ahokpet isu ki pachungji pulote angte kaching ba ya longta ki jut an sitame pajudu nei la so han si pinki patum statement kipi ami thang claim klipin pen banghan ki pudun lo development akam jong si nani jong si ladak mane overbridge wan note goromare jita ho nani jong si tung jong si along pip tame sport complex afan ka bunai lo pulote haladak ta oppose ta ho lason e jat bang chok chilo lasi ahok pet pachung nangi pulote kaching bai mit kaching bai long ta pajudu nei lahen lo ahok pet abang ki